Uruhuro bwa hato kutunga amizi go kweshera ente ye aine kuba aine emitwaro 30 yo kugura tipa y'amizi hamwe no kweyongerayo. Omutwalideyo katugeze emmotoka nga bbiri engero oyinza okugenda nga musigaddemu amatono. Distance okwekuningana okena mipango mibali yomitwarana ashatu atano nakwenisha bati manero C5 aha budget yabo bagire cyangwa munonge kibatwara nk'icyo barisi icyo kwanza icyo nagamba ne mbasi icya kabiri no kuturondera dams ziri kumara iza kutereza amezi garukumara. Enshonga y'amajito kutemba nayo nekizibu cyango ukubuina amatemake usanga abantu n'amashita gakustenga munonga hati nabo bonjo aho diesel wa bei aito kubisa bibiri tukubisa diesel wo mu modoka ne pampu igajya mu kidiba okugatwala ku abarisa nibagera ngo na za damu ezi gavumenti yatimbira myaka ya 1998 district kazinagijora zakanda bembezi nabo bakatugira mu amana make ikidamu kitu kitaba kukifaho. District yacu Ruhuro mwaka gw'ebyesente gw'N2022 ekahinguza billion za 24 kandi miliyoni 6 zikahinguzwa gukora habyamizi ezwe kungukira ezwe tenirara nabo nk'abantu barara ko neriyo nkabunokwa baganiraho n'omugambirizi wa district yacu Ruhura kandi enshonga egi nikwe yagigambaho ati focus ya government aharoko government tukora ahamizi aga safe water amizi agahaka konka still it to your responsibility tukakoraho ebizibu twafukwire nkete cyana karo burondo tukakikoraho umyaka oba n'imyaka kesha twenyuma konka bitwara sente nyingi kandi ezo ne sente zikwatuyira omuroko revenue yitu teri grant yo kugana ministry so tukugira ngo abalisa tubargireho ninga budget manyango tutwake bafokasinga gasha kwa Paulo turyama